sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwotin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwotin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah, ada dalam Pak Sakim. Wah, kalau nggak artis ada lemah ya, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak artis yang gitar dulu mak lu nih.
Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Galeng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejam makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangkyang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Galeng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangtiang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 예, 기분 나게 utang. Ondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum mati dia. Pak, bakal utang itu. Belum mati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kene kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang utang pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan, kayak utangnya semuanya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan Bang.
Sugrel ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Tidak nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah
persatuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan Nugen percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. sira uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas 5 jemu. Li sengkalo, diapin kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas 5 jemu. Li sengkalo, diapin kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas 5 jemu. Li sengkalo, diapin kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Ulun padu kaya tuan
semahi moga si domangku lak karya lang pagi aksamo tunok lan langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Budak kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau serado dan patilah Mungkin sueco kelawan pati Mangke wenang po kita menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima Yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih
dua bineda serta medampingan, ada beten ada neduran mangdene imbang. Negelahang jani titipan ide yang widi, dua dharma arta iragam. Yang iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yang nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, metulungin nak tuara. Yen damang ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sengalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ide yang widi, dua dharma arta iraga. Yang iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, metulungin nak tuara. Yen damang ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sengalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doa ne pasti luang.
margi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memargi pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampahang kenyele ilang dan kerasa sampun galahing mejan katibane mangkin ring tatujonan Kebata rasa pemargine Yaksian unduke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sewai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu Kebatan rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sewai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu
tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulihan peleh tiang abade ilo megaten tresna raga nadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan jadi adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi jadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan nejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang untuk tresnan beli nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi
Udiang tusing si malu ngoraheng seton den blinga lemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga jani tu sing jodoh lelaman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing naga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka dan subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik Kurian kasta iraga jani tu sing jodoh lelaman adi sing rela adi nyerah sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tutin subah kena ramah uliang kasta iraga jani tu sing jodoh leraman adi sing rela adi nyerah Gaston lega sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tutin subah kena ramah melahang malu melajah bangsa kentawang
peteng lemah pang tu sing elah pang tu sing campa pang tu sing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak budu merasa genep nawan sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuwere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajumang mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala ning skala melahan mandra belikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sede ngundang sekala ning skala melahan mandra belikat bicara langsingkan di pesu berduga segenep nawan sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuwere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajumang mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala ning skala melahan mandra belikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sede ngundang sekala ning skala
pidan apa tagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi nebuin normal lan ke salon ulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi nebuin normal lan ke salon ulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi nebuin normal lan ke salon ulang buin perawatan Kone suarga
Sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada. Kesangre dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang, nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madan suarga. Kancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamata neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang, nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madan suarga. Kancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamata neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
Rasa kambang bati semetinakan tatkala nepoken nyama brayane di bale dangin rasa makna-kana apa unduken ni benin salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Bagesonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi Bagesonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep
bekawi. Man pidan mule man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mule to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal
sang mani meme mati tua kompor nem ragata